Yako miwili. Sema haleluya. Bwana Yesu nasifiwe sana. Lazaro azuka yongera kuba muzima. Imana ifite hari jambo Imana yose yamaye kuri Noheli la fête de l'année muri veye overnight muko mubivuga. Bivuga ngo Imana ishoboye byose. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishoboye barayanga n'umutima wose imitima yawe kure ariko gusiba lazima nimutumikie okuzibona nisipoi fanasi yake Yesu asifiwe. Ingwara ya mbere iri mu kanisa, iri mu bayumbe, iri mu bapasteri, iri mu bakorari, iri muri bakonditeri, iri muri protokolo, iri kuri rutare, iri muri biro ofisi kanisa, iba mu cyumba cy'amahombi n'abantu bashize gukorera Imana, gutanga ifaranga, ariko Imana bakorera imitima yabo. Biya twayisoma. Yavuze ngo abakobwa bari babiri bavukana. Ngo umwe ngo aje imbere ya Yesu. Avuga ati Yesu, jewe nje kukumva gusa. Undi ngo yamavuga ati ndagutekera, gutekera isosi. Shira nk'ubunyobwa zana mpindura ikimami yo ucya. Wari kuteka aravuga ati jewe ndi hejuru. Uri iriya mushango waje gutegera Yesu ata ntubona ko mpaye ndira kubera ibitunguru zagiye mujisho. Ngo azimbere Yesu ashaka kumubwira ati dore. Yesu ngaramubwira ati nta muntu uzuncumbira umutsima ngo nkurye atarabanza kurya uwo nacumbye ari wo mubiri wanje n'amaraso yaje. Bwana ziveza. Bwana Yesu asifeza. Uburyo bwiza bwo gucumbira Imana umutsima Imana ikemera ikawurya nukubanza kurya Imana. Baada hayo akatoa mwili wake akatoa na damu. Nibyo bibanziriza gusirimba. Kwizera Yesu kuva mu byaha nibyo bibanziriza gusirimba. Twe twabanje gusirimba ngo uzaha bizoveho inyuma. Ariko sivyo. Uburyo bwiza bwo kumva Imana nukubanza kwakira Kristo umwana w'Imana. Amen. Ikintu giheza kashe igisinya ku mirimo yose dukorera Imana kugira ngo igire validation, igire agaciro mu maso y'Imana nuko tubanza kwakira Kristo wapfuye akazuka. Uwo ntutanga ubugingo. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijyana ijuru. Yes.
Zamwe Yesu Nazareti. Mbega abigishwa ngo bigeze ba Yesu ngo bigeze kuja kubwiriza ngo amapepo ngo arahunga. Ngo bamabaza imbere ati kameme natwari intambwe tumaze gutera ko turavuga ngo amapepo mwizina akamahunga Yesu arababwira ngo cyo kibanza mukore inscription. Amazina yanyu banza afatwe mu gitabo c'abantu baza bakorera Imana. Maze muyandikisha. Muvuge ngo amen. Bana Yesu nasifeza. Dufite ikibazo. Babizi ukuri. Umugabo twarabanye muri kaminuza twarabanye. Umuntu wese wiza atiyandikishije. Habe nubwo yishyuye. Abanota yabonye. Tuyatsinze kandi tuyatsinzwe abaho. Amen. Bwana sifiwe. Iyo umuntu yinjiye muri Yesu aba yiyandikishije mu gitabo cy'abantu bazakora imirimo bakazabihererwa amakamba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ingwara ya mbere ibasa batu ingwara ya mbere igoya abayumbe no gukunda gushamburiya ariko ubuzima bwabo buhakana Imana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuzamenyera ku mbuto zabo. Tuzamenyera ku mbuto zabo. Telefone yawe imeze gute? Papa, ton telefone est comment? Ton telefone est comment? Uzowandika gute? Kwigi kumwe cyawe gisa naho kitabatije ugiye bakwinditse mu mazi. Ko gisa nikitaragiyemo. Hari umuntu uri muno wabwira ngo telefone siga telefone hano ukuremo password zose usoke tuyirebe. Yovuga ati manze munyice murayireba nyuma. Arisije Imana yampaye muri iminsi ivuga ngo icutishe wagombaga kwica cyo kizakwica. Icutishe wagombaga kwica cyo kizakwica. Ijambo ry'Imana ravuga muri Yosuwa ngo Imana ituma Yosuwa ngo agenda ari imbure ya mihana yose ngo asigaye yindi 3. Uwa mbere wavuyemo Goliyati ngo wabasuzuguraga ngo akabasuzugurana n'Imana yabo ngo akabatuka kumanywa kandi ngo akabatuka ninga umuntu yavuga ngo akazabatuka ibitutsi byo kwiririrwa n'ibyo kurarira. Icutishe wagombaga kwica kizogusuzuguza. Iyo foto ufite muri yo telefone niyo audio niyo video hari umunsi uzibesha ukayohereza kuri Siberika ya Kayole. Icutishe wagombaga kwica kizogukoza isoni kumanywa nani uzoburaho kizakwambura personality kizakwambura ijambo ayo manyanga ugenda ukora rwihishwa byanga byakunda takiri mu mwijima kizohorayo. Hari umunsi Imana izokonga itoroshi ubuzima bwawe bukamenyekana. Cutishe wagombaga kwica kizavamo umuntu uzogukoza kizavamo ikintu kizogukoza. Mvuga ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Umwana wa kabiri ngo havuyemo abantu bari bihangange ngo banyaga isanduku y'isezerano. Icutishe wagombaga kwica kizimura ubusabane bwawe n'Imana, kizimura igicaniro, kizimura amasenga, kizimura network, kizakuraho wifi yawe n'Imana. Gatatu ngo havutseho Delila. Umutima warambwiye ngo tondezi ya Delila kirazunguka Nairobi na Kigali n'ubira cyahari. Salon de coiffure portable. Amen. Nutiruka n'umugabo uzuguma gutorera mu wawe niyo telefone izuguma kuguhamagara. Afite NP à double tranchant. Zagenda na tondezi quelque part. Icutishe wagombaga kwica cyabanjije kibembereza Samsoni kimushira ku ibero kiramukora mu mutwe kiramubembereza kiramwegeranya kiramwogosha kimonugora amaso kiramwica. Muri umunsi hari ibintu bisa muri telefone yawe hari ibintu bisa muri uwo mutima kizokwica kizogukoza isoni hano uzozubura usokera mu bana n'abagore hano. Muvuga ngo amen. Bwana Yesu nasifiwe. Utinye suyitego ukwa
indwara ya kabiri basitora bw'uyu munsi. Indwara ya kabiri ni ugushaka icubahiro cyabo mu murimo w'Imana bakora kuruta gushaka icubahiro cy'Imana mu murimo w'Imana bakora. Indwara ya kabiri base abayumbe n'abavuga butumwa n'abapasiteri n'abandi bakozi b'Imana benshi n'abantu bashaka icubahiro cyabo mu murimo w'Imana bakora kuruta gushaka icubahiro cy'Imana mu murimo w'Imana bakora. Niba yaririmbye umusaruro w'ifaranga n'ibitenge n'amashyi no kubahwa no gushirwa kuri status boentre, nkunda kuvuga ko kwishira hejuru nico cyatangiye ubwo Satani ngo atanyuzwe n'umwanya Imana yamuhaye, ngo ashaka ngo atakaze umwanya yari afite ngo asingira umwanya w'Imana. Imana ntiyamuheza uwo yashakaga n'uwo yari asanganwe irawumwaka. Ni ukuvuga kwishira hejuru niki double point definition. Première tiré niki kwishira hejuru. Kwishira hejuru no gutakaza umwanya wari usanganwe ushaka guharanira umwanya utazigera ubona ugahita ufata umwanya utigeze uteganya. Subiramo se konti muvishire abantu bakunda gusubirirwamo cyane. Kwishira hejuru ni ugutakaza umwanya wari usanganwe ushaka guharanira umwanya utazigera ubona ugahita ufata umwanya utigeze uteganya. Satani yari Lucifer, l'ange de la lumière. Ashaka gutakaza uwo mwanya ngo afate umwanya w'uwamuhaye umwanya ngo abe Imana, kandi uwo mwanya Imana niyo yari yarawumuhaye. Imana iramubwira ngo s'il vous plaît, uwo mwanya nane arawuguhaye ndawukwatse, uwo washakaga sinzowuguheza, fata ubusatani. Satani ntigeze atekereza ko ubusatani azowufata, iwe yarazi ngo agiye kureka ubu marayika bw'umucyo ngo abe Imana. Imana iramubwira ati hari ikindi kiri hagati gifata. Ngo iyo muno hano havutse umuntu ugiye kugwanya pasiteri Mutima, kandi igihe cya pasiteri Mutima cyo kuva ku burevera kitaragera, Revera Mutima azakoresha inama ya koro pastorale bakamukura ku president bw'ikorari n'urevera ariko ashaka ntabubone agahita afata nkusi cyangwa agafata ikindi kiraho. Bwana Yesu asifiwe. Umusaruro wivuga butumwa niki? Na amashi, na amafaranga, no kugwiza inshuti, no kugwiza abantu bagupostinga, no kugwiza iki? No kugwiza umunezero mu bwami bw'Imana. Imana igavuga ngo nukuri duterane. Niki hari umuhungu witwa Ntagawa w'umusinzira wavuye i Burundi araza arabwiriza Kayole, hari umutima wari waraguisari, hari ahantu hari harabaye muci none agahira kabaye imvura y'umugisha, inzuzi z'ubugingo zongeye gutemba mu mutima wiwe. Ishimwe rigasubirira Imana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu nasifiwe sana. Niki bavana. So tuzatubwiriza hano tanga ifaranga. Naje nzisambanisha. Faranga mambaye zivuga butumwa. Bavuga butumwa siga bahabwa isadaka zivuga butumwa kazimo nk'akanyanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu nasifiwe. Les gens n'aiment pas la parole authentique. Parfois bakundi jambo ry'Imana, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Iyo umuntu akubita mugenzi we aba hamukubita kugira ngo amuhahamure ntazongere kumuhagarara imbere. Ariko Imana ihaye gukubita aba ari uburyo bwo kukuyegereza neza. Imana nzizi kubita ihabura, izi kubita ikuzana. Kera à l'époque coloniale muri 60 avant 60 ababiriki ngo igihe bakolonije bene abasokuru n'abandi bari baradusuzuguye ku rwego ngo nta muntu wakazukora ku rwandiko umuzungu yandikiye ku wundi. Noneho umuzungu yabari nko muturamba agiye kwandikira umuzungu uri mu bijombo rwandiko wagafata igiti akagitema hano hagati, rwa rwandiko yafashe akarucomeka hajya yatemye agaheza umwirabura ngo umwirabura akagenda afashe gutya, takora kwikaratasi umuzungu yandikiye mugenzi we. Yashika umuzungu nawe akamagwa ikamfata ikaratasi ndafata kugiti umwirabura yafashe kamacomora gutya, yamara akamusubiza igiti umwirabura akamasubirayo. Umwirabura ntiyasomye amakuru arimo, tazi ngo bamuhaye promotion cyangwa bamubwiye ko umugore yapfuye
cyangwa bamusu akazi kashize. Umwirabura we yarashinzwe gushita amakuru, ibindi biri hagati y'uwanditse n'uwandikiwe, iwe ntacyo bimureba. Niba ari umunezero ni sawa, niba ari agahinda bamuteye ni sawa. Ngize kwigisha ahantu umutima urambwira ngo se ko wabwira abantu ngo ni haleluya abantu ntibikirize wibye konti yibye. Hari umuntu wandikiye message mbi, hari umukobwa wandikiye message mbi. None ko nari mvuye mu masengesho y'iminsi 70 kumva kibazo jewe nije nyine nkiyanditegura nako numva nabaye bouleversé numva imbaraga z'umwuka. Ariko ndira ndinje nyine muri chambre ntanditegura ndavuga ati zose ubwo ryanshoboye ningera mu materaniro ya Burundi Imana itunga agatoke. Ariko Satani yamandiganya arambwira ngo ntibiyabifata kuko wabwira ngo abantu ngo amena ntibikirize icyara. Namashaka kuntu ndangiza nyine conclusion no kujambo y'Imana yafashe amen namanisha. Ngoni cyare mbona umuntu mwaraza arambwira ati ijambo y'Imana nije watumweho. None ga hariho bishop hariho na reverend simbabwira ni wowe Imana yantumyeho ngiye kukubwira ibizahafite hanyuma usengere. Ntabwo confirmation y'ico kintu. Je ndumwirabura w'Imana. Amen. Sinshinzwe kumenya ngo nazanya amakuru yagufashije cyangwa ntiyagufashije. Jewe mfite igiti. Zozana urwandiko wowe usome. Imana nizo umutima wawe ukuntu umeze, niba yakuzaniye imbugita, niba yakuzaniye NP double tranche irashaka kugutunganya. Niba yakuzaniye umunezero izo nibyawe n'Imana. Imana irambwira ngo ntugasubire gutekereza ko abantu bikirije cyangwa batikirije mutekereze ko ntacyakozwe. Sinogwagurusa kubusa, sinotanga umwanya amasaha 2 abaturage bicaye ngo nguhagurusa, ngo nkwemerere uhaguruke kandi nta kintu nagutekereye. Amen. Ako mukaheretse kumbwira ngo hari abantu baririhamba mu nzira. Hari abantu Imana yari yahaye akabindi k'inzoga ngo baje kumucira urubanza baririhamba mu nzira. Ngakubwiza ukuri. Muvuga ngo amen. Bwana Yesu azibeza. Kuratekereza guzokizanwa n'Imana niba yaragutuye yaguhaye inzoga muje kumucira urubanza washuka irira nzira. Papa. Muvuga ngo amen. Bwana sifu. Bwana Yesu nasifesa. Abakristo bakeneye gukorera, bakeneye icubahiro. Akantu naririmba abona amashi, naririmba bamukomera amashi, naririmba bamweze fara, naririmba bamushaka kwisata. Ariko icubahiro cy'Imana kiri hagati hehe muzo yakoze. Icubahiro cy'Imana kiri hehe hagati muri za bintu zose yakoze. Kuko bavuga ariko ubuzima bwabo bugahakana. Amen. Bwana sifu. Bwana Yesu asifiwe. Ute baba. Ufite umudamu n'abana 5. Uracandikirana n'abakobwa b'imyaka 3. Myaka 13. Abakobwa bangana na mushiki wawe. Bangana n'umwana wa mukuru wawe. Ikini gihe cya nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mutima warambwiye ngo niba hari crise mu itorero ngo nukubwira abantu ko turi misi imperuka. Dufite topic ngo ibintu 10 ngo wogira ngo utere imbere, ngo ibintu 10 ngo wogira ngo ubwenge. Nta wundi bwenge burenze ubwo kumesa ibishura mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Nimwitegure mesi ibishura mu maraso. Mbara gatatu ibasaba Kristo mu itorero y'uyu munsi no gutenguha Imana no kwanga kumvira Imana. Abakristo banze kumvira Imana. Bibiliya yarambwiye ngo Imana nuko mutuma Yona imutuma he imutuma Ninewe arangaje itarushisha n'upato. Hari abantu bari tarushisha ariko Imana barindi Ninewe. Praise. Hari abantu Imana yicaye Ninewe niho bategereje kuko niho yabatumye. Jusqu'à maintenant baradevie n'abadeserteri banyuze bagiye nta zangombwa banyuze izindi nzira. Ninewe mutima warambwiye ngo kuko Imana yatumye Jonas Ninewe nuko Imana yari yamaze gushira muri Yona ibyabi Ninewe bari bakene kugira ngo bakire. Imana ntizituma umuntu Ninewe itabashize kumushiramo package abi Ninewe bakeneye. Ninewe y'umuntu imutima urambwira ngo buri muntu wese agira Ninewe. Na hantu wogera bahaye barira bagaseka. Na hantu wogera bapfushije bagaseka.
ahantu wogera baburaye ko baheza igihumbi bagahaha bakagubwa neza. Ninewe na ahantu wobera igisubizo. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ninewe yawe na espace géographique Imana yareservye ku buzima bwawe ngo nuhagera ngo abari bari mu gahinda bongere babona Imana isumba byose. Bwana sifiwe. Hallelujah, hallelujah. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Jambo nkunda cyane. Ivuga ngo hari umugaragu w'Imana. Imana imutuma ku mugore w'umupfakazi wafushije umugabo. Ngo ufite abana. Ngo hagere ngo aramubwira ngo arashonje. Akaba yumbe natwe yeme. Ngo yamuvuga ngo arashonje. None ngo amugora ngo aramubwira ati papa uzi iminsi ufunguza ariko ituru nono mzee. Urafata ubusa kabisa. Mvuye gutoragura udukwi tubiri mfite n'agafukurushi ngiye kugashumba nimara nkora ikipasite nitumara kujya tubiro bite. Uyu mugore yarazi ngo uyu mugabo waje wiwe ngo afite inzara kurenza iyo bafite, naho Imana yari yamutumye ngo uje kurya urufu rwo mwabo ubasigira ubuzima bw'iteka. Amen. Imana yatumye umugaragu wayo kugira ngo aje kubiga isubizo cyabwihebe na Imana inkeya. Uyu mugabo ntabwo yari umutsima w'ifu yabo bari bafite, yariye Imana inkeya bari bafite, abasigira kwizera babereka ko bishoboka kutuvuta dukeya two kuzura isi. Imana rero ni gusaba umutsima tukazugira ngo Imana ishonje kuruta uko ushonje, ikeneye kukurira ubwo busabusa bwawe kugira ngo gusigire uruganda rukora kawunga. Amen. Bwana sifasa. Uyu mugabo ntabwo yarashonje kurenza bari kuko yari afite ubushobozi bwo gutubura amavuta. Ariko yari akeneye kuza kubarira ubusabusa. Imana iguhuze n'umuhanuzi w'ukuri akuririye ubwihebe mu izina ryayo. Iriba umusamariyakazi yahize umushiti ubwo yahuraga kibazo. Vuga amen. Amen. Ingwana nayo gumisoke mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Yesu ngo yahuye n'uyu mugore ngo yaragira amacakubiri arenze y'abasepake. Nala komite. Ngo yaramweze wambaye ku mazi yo kunywa. Namwese tuzi ko kuva cyagihe ko tudarutse kwinjirana. Tuzi ko gwera kuri basokuruza. Tubizi. Urautasa sokuruza Yakobo wapfukuye rino riba. Akaza. Umugore yazi ngo Yesu ngo afite inyota y'amazi, nawe Yesu yazamwe inyota yo kunywa ibyaha. Haramubwira ati simfite inyota y'amazi. Ufite abagabo bangahe? Yaragira benshi kugwego yaramaze kugira isoni zo kubavuga, effective ndi yayivugaga neza ntikaza kurutsa. Wavuga bake Yesu ngo aramubwira ngo abo wambwiye nawe utambwiye kera wabavuze imbere yanje tagihishwe. Mvuga ngo amen. Amen.
udasanzwe maze biba akarusho ubwo yamenya n'umuyo udasanzwe ahuye Yesu nagusaba amazi yo kunywa ndukagira ngo Yesu afite inyota kuruta iyo ufite akeneye kukunywera inyota yawe kugira ngo agusige kunyurwa kubonerwa muri Kristo umwana w'Imana. maze biba akarusho ubwo yamenya Ako Yesu arari wawe mu izina rya Yesu akunywera iyo nyota yo gusambanya mu izina rya Yesu. Yesu aravuga ati ndakunywera ndakomboroza iyo nyota. Amane ngo umugore yamuvuga butumwa en evangeliste kamavuta wahuye na Yesu badakenera amakopo. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ngo yigeze kubona umurwayi umwe ngo amusakidendeze ngo yaramaze imyaka 38 ngo aramubaza ati papa namake aturumva hano tamwene wacungira hano ati kandi hano azaba umumarayika uzuza abantu bari souple abantu bafite souplesse nibo baza bakira hano mbere uzi umuntu ariko abwira umuremyi wa bene wabo bari bari kumwe umuntu ugiforomo cyo kurema bene wabo yari kumubwira ati ta bene wacu naho kero wabonye Yesu ntazakenera bene wabo kuko bene wabo bose baba bari muri we. Yesu ngaramwaze none sambwa ati uwambonye ntazakenera ikidendeze nije mazi y'ubugingo uwambonye ntazakenera abamareka n'abahungu banje n'injuzu zubohereza uwo ati none wowe ucyambere ufite igitanda umaze iminsi uryamyeho ico gitanda cyari kimaze iminsi kiguheka na uragiheka none. Bana Yesu asifiwe. Imyaka 38 umuntu ufite imyaka 38 nagira cyo turebe Yesu ndayigasa 38 bakuzeho ariko ngo turi bamwe muvuga ngo ame 38 zumvikane ko Yesu yagombaga kumukiza akagenda mwondora bukebuke kamuheza umuneke agakoma kugeza ubwo azomuheza gumusima akarya kugira ngo umuntu ugize ko Yesu yamyamukiza ngo umuhungu wo mu gipupu ufite imyaka 38 utarigeze ugwara utarakoroye yamafata igitanda arayigendera. Amen. Imana wikorera ibimaze iminsi kwikorera mu izina rya Yesu. Oya amashiko ikibazo cyaje kuba cyabaye mu muhana ngo hagere waramubwira ati none ko wikorera ku isabato papa yego gukiraho nyine urabona ko twagize iyo favor wakiza ariko umunsi isabato kwa wica mujisho ambwira ati papa je wankije yambwiye ngo ngende umukuru w'isabato nyakuri uko n'ubu hari abantu bazi ngo ninga haruta kuwa mbere uko abantu turi munana ninga zama yitonda ari ndimo twaririmbaga kera muri interna muri za 2006 irwamagana ngo zakagendana ayapiza kimana weza umama witonda uzamubwira ngo witonze ngo wakisho uzamugenda gutya ntabwo ukizwa kugenda gutya Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kizwa mukizwa mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
yikorera uburiri bwiwe. Muvuga ngo amen. N'ubu dufite abantu bari mu kutubaza ngo se ko mwakize ko habwiza ariko wikoreye umunsi utariho. Imana yarabinyuranyije. Abaswa bo muri isi tubize toroje uziko abantu se muze yewe zagenze gute ngo ibintu 200 ngo 200 zose wogira bikanisa ryawe ritere imbere wagera muri giwe pi ubuzima bwabo burahakana akanwa kakavuga. Yesu mwana w'Imana nanjye wananditsemo. Yesu mwana w'Imana nanjye wananditsemo. Turamusoze gatinze twavuze bingahera bitatu. Icyakane no guhinduka mu byo kwizera nka mukaroti. Icyakane guhinduka mu byo kwizera nka mukaroti. Nuba abakristo ko barahindukira. Zo bari baravuyemo kera barabikeneye barabikumbuye. Kumbuye gusambana. Umuntu yari yaraburose kera. Keneye kumburokora ngo yongera mwandikire. Nakumbuye gusubira inyuma muzo kwizera. Jemadari wetu ni Yesu mwenyewe. Aliyeanzisha ingwara ya gatanu ibasi itorero ry'uyu munsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingwara ya gatanu ibasi itorero ry'uyu munsi ni amacakubiri n'akagambane. Amacakubiri. Ariko umutima kurambira ngo ngitindeho niba ari hano. Niba hano hari amacakubiri simbizi. Mvuga ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Reverend Yemera Vice. President wa Yumende Yemera Vice. Secretary Yemera President Tibere. Conducteur Yemera Vice. Umutima ageze kumbwira ngo nigeze kwigisha ngo imenyetso 10 biranga itorero rirwaye ritari rizima. Icambere bene iryo torero rikunda guheza agaciro abavuga butumwa bakuye kuruta guheza agaciro abavuga butumwa bo muri iryo kanisa. Iyi kanisa rifite ikibazo rikunda abashitsi cyane kurusha abasangwa. Muvuge ngo amen. Kera hari abagore bamwe bari bakabashangu tateka imboga gacumba gusa akaja kwaruza imboga hirya y'umuhana. Wose mawe ngo ntadushimba baye nkubiriza ngube nkumvaho. Aya makanisa amwe azagenda yaruza imboga. Ibo guhera muri bakeye batumye umuvuga butumwa. Akabiri umuvuga butumwa. Agatatu umuvuga butumwa. Akane umuvuga butumwa. Donc mwabibo nabo kwaruza gusa. Tubaza bateka. Niba umucuranzi habe nubwo bafite wabo tubamushira kuri afishe mpaka batumira undi. Niba habe nubwo muri rimizo muri iyo kanisa bazamutumira handi ariko iwabo bameze nk'abakayini bagira ifuni. Iyo hari ikiza cyavuye mwabo kiyagishaka kuzamura antene bazabayimanura bacamba bakayica nashaka zoshireho umwivuri nabo bazowuca. Muze guteme uko ihangana. Muvuga ngo amen. Yeme timuho gaciro umuvuga utumwa mugira mu kanisa ryanyu. Timuheza gaciro umucuranzi mugira hano mpaka gusa mutumire. Muvuga ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
ugeze kumbwira ngo ese ndaga ntuzuhubuka zambubuka ute njuzu soma Zaburi tabifaranga we yanditse niwe data so kurunti yanditse tamushombo wanditse Zaburi tamusinzira mwene wacu none iba bibiri ivuze gutya nzoza nsoma uko yanditse nihagira umuntu ushaka kuburana nzoza murangira umwanditsi amushake baburane nisoma muri Luka ukumva ibintu za Luka ntibihaye kugwa neza ukumva womburanye jewe Luka suwo mwacu tubana ku rugo rwo kwa data zoza nkurangira Luka ni ukeneye kuburana umuhamagaye nugira Imana kazuka mukabonana muvugana ariko je zosoma ayo Luka yanditse ni kweli hakika muvuge ngo amen Bwana Yesu asifiwe amatora yumva Bwana Yesu asifiwe mutima ngeze kumbwira ngo itorero niritangira muri rebellion nta mwuka wera wabaye ngo rizorangiriza muri rebellion nubona ikanisa yatangiye ligatangirira mu ntambara abantu ngo Imana ngo yamubwiye ngo atangire umurimo ariko wareba birizivuga ukundi itorero ryatangiye muri Actes des Apôtres ibice bibiri n'umurongo wa igice cya mbere cyose muri ibi bice bibanza zo muzakozwe n'indumwe bizabivuga ngo turi kumweme murahanze mpatambuka ko mpano uva ngaho mwahasa kurisha giye kurangiza muvuge amen walidumu wa maombi itorero ry'Imana ryatangiriye mu cyumba cyo hejuru kandi abo bari hejuru birivuga ngo bari bahuje umutima ngo bari bose bari hamwe mu mwanya umwe mu mwuka umwe bahuje umutima apana bahuje intebe bahuje umutima umuriro urabatungura kandi muri abo mwuka yamanukiye harimo Mariya nyina wa Yesu ariko ngo ikanisa ritangira Petero abari ubwiriza Mariya ntiyavuga ati Pete itonde umuhungu wanje ni watanze financement itonde kurahagarikira hano umuhungu nonkeje atanze financement none kera torero ry'Imana ryari rimeze neza ariko umuntu waguze intebe muno azamashaka ngo abe conseiller particulier wa revera muvuge ngo amen kubera ko yaguze bafre ngo urumva ukuravuga se ngiriya bafre sinje wayiguze Mariya nyina wa Yesu ntiyarekramye nyiri torero none wowe wazanye bafre we yazanye umwuka wowe guza ka bafre gashaje kaka speaker katakavuga neza imigozi imwe ko turakubitamwo nani ngo aba vice revera mwizina gifaranga muvuge amen Bwana Yesu asifiwe amara mwuka wera aramanuka mwuka wera aramanuka mwuka wera aramanuka mwuka wera manuka manuka mwuka wera manuka manuka mwuka wera manuka manukuza hondi nubona ikanisa ryanyu bitangiriye mu ntambara nta mwuka wera wababwiye ngo gutangira ikanisa abantu batangiye mu ntambara imitima ntiyuhuye umwuka wera ntahari batangiriye mu kajagari iyo ari abagabo batanu batangiye ikanisa batangiriye mu kavuyo nta mwuka wera wababwiye kubera impamvu z'uko hari ifaranga zabonetse muri iryo kanisa mwene wabo wagiye hanze usigaye wabatoreje ifaranga tukazura ngo ni kanisa rimwe ryatangiye iyo bagiye ari abagabo batanu bagiye gutangira ikanisa rimwe abari amakanisa 5 agiye gutangirira muri rimwe barya abagabo nibaje gusohoka nabo bazosiga barijije revera kakujya nawe yarijije bahandi yavuye uvuga abashikanje twazanya ari jambo nabwirije baje barisubiramo uvuge ngo amen umutima wageze kumbwira ngo apandacho mutu niko birivuga wica umuntu abiba nico
umutima rero urambwira ngo iyo umuntu agize inabi akarara arijije umuntu akarara ashinje inkokora bugaca kubw'impamvu y'akagambane ngo umuntu ngo abafunguye mpese y'amarira azorira mu minsi iri imbere. Niba hari umuntu wigeze kuriza, niba hari umuntu wigeze gukaba ifaranga uramurerega nti wamwishura, wafunguye mpesa isoni zizo gukora mu minsi iri imbere. Kweli umuntu wese wasuzuguye ubise wisezerano ry'Imana niyo mpesa wafunguye y'isoni zizo gukora mu minsi y'ibisubizo bye. Atanze urugero niko giye gutanga hanyuma nsome ibindi ntago mbisobanura nsoze. Izuzu nambaye narazisonesheje i Rwanda, naziguza ari ikiraka cyari kimaze gucya gishuka gutya, ngo mare nshike kwa tayera ampima munda, ampima n'uburebure twumvikana ifaranga byandika mu ihebye nuko ngo ngaruke twavuganye iminsi ine, ngo ngaruke ngo nipime nabambona ndaberewe namutangiye kwifotora. Kumbe kugira ngo ikiraka kimbere kigomba kubanza kunyura mu mukasi. Uko hari abantu mwicaranye nabo bari kwa tayeri bo mu mwuka baracyari mu mukasi, ariko Imana ifite atelier spirituel. Hari umunsi uzobateranya niba hagaraka gutya ubone baraberewe, babandi wasuzuguye bari bameze nk'udupepe uzosanga baberewe, nubandikira babura umwanya wo kugusubiza. Mvuge ngo amen. Hari umuntu uzamuhura, hari umugabo umwe nigeze kwandikira mpaye musaba ivuga butumwa, nawe ati ngane kuza kubwiriza iwanyu mfite kuno mfite inyota, mwandikira urwandiko barushiraho ikashi ndarugohereza. Arabwira ngo nta mwanya, nasabye ninga mu gitondo niho abantu bazahera. Arambwira ngo nta mwanya, ariko urwandiko ngo ndusome avuze ngo nta mwanya, numva arambwira ngo nta mavuta, niko numvishenjewe. Turabo kubwiriza ninga mu gitondo, naso nandika urundi rwa dimanche après midi, deuxième lettre urwandiko rwa kabiri, yewe ninga nimugoroba basi. Arambwira ngo nta mwanya, mwandikira rwa gatatu mibzizi. Arambwira ngo arasubiza ngo nta mwanya, mwandikira rwa kane burakeye. Ako nani mfite inyota yeme. Burakeye arambwira ngo bazanyigaho, kandi cyo gihe twese twari abanyeshuri na ba Robert ari muri za 2016 gutya, kugeza n'ubu nyine ntaransubiza. Izandikize zingahe? Izandikize ako nari muri atelier yeme, ari muri atelier nari udupepe ku meza. Ngo amarejo bundi asanga hari nari kumbwiriza nyiri kanisa no professeur. Mama mbona sinzi ngo hantu yakuye nimero zanje, mbona aranyandikiye ngo muraho neza ngo mukozi w'Imana isumba byose. Ndamubwira ati muraho neza bishop. Ngo niko ngo yuko ndabona ngo Imana yarakuzamuye. Ndabizi kurabona gute ngo usi yabamubwiriza ara ngo kwa professor none unyabona ngo uzombuze nawe ya papa avec mes 4 lettres. Izandiko zanjye washize muri classeur urabika mu kabati. Burakeye abakecuru bangahaye batakigira amenyo ari bo baje, nta musore waje. Akagatuta abantu bamwe bazamaka bazatahana mikoro. Muvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingwara gatandatu abakristo benshi bagwaye muri no minsi nukubabarira ko kukanwa kutavuye ku mutima. Imbabazi zitavuye ku mutima. Imbabazi zitavuye ku mutima. Ngo tubabarirane ngo kugira ngo dutandukane neza. Ingwara ya karindwi ibase abakristo benshi bamwe itorero ry'uyu munsi nukudakura mu zo kwizera. Amen. Kudakura mu zo kwizera. Wanze gukura uhora kwibere usowe ntuzucuka. Ingwara ya munani kugira ngo nsoze
ya karindwi ni kudakura mu byo kwizera. Ingwara ya 8 ni ugukorana umurimo w'Imana integeke. Gukorana umurimo w'Imana integeke. Zose twashize mu bushake. Gucuruza protector. Abavunja ibiwacu Burundi. Muri Kongo ariko umurimo w'Imana. Ujya ngo patro avuga. Urumva kandi ahacuruza tazayibuka ko afite ibintu abonye abakiriya benshi yo kwishyira izindi gahunda zose, ariko ari mu gitaramo umurimo w'Imana integeke. Gukorana umurimo w'Imana integeke. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abakristo uyu munsi ko barakorana umurimo w'Imana integeke cyane. Yewe dufunge. Ngurumva ngo kameme ngo twize anatomy, biology. Biology ni kavandalateur azagenda yihungirisha. Ngurumva ngo twize biology. Bwana Yesu asifiwe. Nabwiye ko nigeze gukora amasengesho y'imisi 70 abantu abo ngo twabanaga akaba ari bo basoza kandi bari wako ngo ntuzopfa. Bwana Yesu asifiwe. Wako ngo ntuzopfa wa wako abo Imana ntize umva bariye. Eka manze nige kamere kirazamuka cyane. Bwana asifiwe. Ingwara ya 9 basaba Kristo uyu munsi tuze kurangiza n'inyigisho z'ibinyoma. N'inyigisho z'ibinyoma. Aiko anatagira umusimamo yo aje inyigisho z'abasudani bazabajayo. Aziza batemwe akajayo. Aziza abongereza akajayo. Aziza abahinde akitaba. Iwe expose ibintu zose ari tayari. Hari abantu bari tayari ku bintu zose. Mvuge ngo amen. Ubuyobe. Ingwara ya nyuma yasaba Kristo benshi umuntu munsi no kubaho ubuzima butiteguye ko Yesu yogaruka. Utitegura ko Yesu kwazogaruka. Bwana sifiwe. Soza haraka numuka yambwiye muri iminsi patro konsoleza. Muka yarambwiye ngo arabakristo benshi bitukuje mu mwuka. Bafite hydroquinone spirituelle. Bafite hydroquinone spirituelle. Ano bitukuje mu mwuka. Sema amen. Nasojeme munyikirize. Muvuge ngo amen. Abantu benshi baritukuje. Uzamura nako zamugira ngo ninzobe yabyara umwana. Se mama kutuba tugira ngo urinzobe kwa uzari bikara. Munda harirabura. Nurugwa hiye rutwisa ariko imbere. Ariraho. Bisakristo baza uzuro cyangwa buzi umuka we. Ati imbere ibintu birimo. Impu zarahiye ati imbere harimo iki. Wacha Yesu atawale maisha yako, aingie rohoni mwako, akuoshe. Bwana sifiwe. Yesu yinjire ahindura umutima, yinjire ahindura ibitekerezo, mind ihinduka imenye Kristo wapfuye akazuka. Muvuga ngo amen. Iyi ni iminsi yo guhinduka. Igeze amagambo uzararangiye. Hari umuntu uzuvuga kugira ngo akanwa ntigahura n'umutima wiwe.
ibyo yavuga si ibyo yaviva. La vie irahakana complètement ubuzima bwe. Ibyo uzavuga tibihura n'ubuzima bwe. Ariko ubukristo bwuzuye nuko nabonye ingendo zose umuntu yovana akagera muri Amerika, ariko urugendo nabonye rurerure rurenze izindi zose. Nukuva hano nja ku mutima wanje, nuguhuza jewe w'imbere na jewe w'inyuma. Amen. Nuguhuza ururimi rwanje n'ubwonko, nuguhuza ururimi rwanje n'umutima, nuguhuza jewe w'imbere na jewe w'inyuma. Amen. Bwana sifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Raka histoire kamwe ndo nsozezaho. Umugore umwe mu bembekazi yabayeho ifizi azasenga agira igitabo cyo gushimisha naho kovu ni na Bibiliya. Akagira umugabo uzunywa inzoga bakabana, yava kwikanisa agasanga umugabo yankoye bakarwana. Box. Uche pastor ngo arigisha aravuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza, nibabona ingeso zanyu nziza, ibatere guhimbaza Imana. Ati none tiyobarije watumire ya mugabo wanje atari kazira nzoga. Naho umugabo we yaragira ikundi ry'abantu bahoraga baje kunywa inzoga, yari afite imodoka, iyo modoka yiwe yaparikaga ku ipoto ryeregereye umuryango uje mu kabare. Hanyuma abantu bose bari bazi ko iyo aho kuri iyo poto hazaparika uwo mugabo. Hanyuma umugore ngo aravuga ati kubera iri jambo Imana imbwiye, kubera iri jambo pastor avuze, birashoboka ko ari ngiye watumye umugabo atareka inzoga ngo akizwe. None umunsi azoza mu inzoga azoza ruka muhagire mumerere neza, mucumbira umutsima, musasire ibindi byo. Umugore agiye kuja gusenga ku cyumweru ngo abwira umugabo ngo abwira umugore se ibi bintu zo kutankubita wabikuye he? Bati ni jambo ry'Imana numvishije. Aho hantu nanje uzohajane ngo abe ninga amupasirizi costume ngo barajana. Ubagere mu ikanisa yicara hariya, umugore yicaye imbere, bararirimba. Pastor arabwirije ngo mare kubwiriza, aravuga ati niba hari umuntu utarakizwa muno nazamura ibiganza. Wa mugabo ngo azamura ikiganza, araza ngo agere imbere. Pastor amaze pfukama tugusengere. Avuga ati mbere yuko mfukama hari akajambo gatoya nari ati wowe ke ukijuguha uvuga umunsi wa mbere ke rusabye ijambo commentaire zawe tuzokizwa umare kubatizwa gatoya, hari akajambo gusa gatoya avuga. Bati njye shifuzo ni kimwe, umuntu wasengeye madame agahinduka hejuru yo kunkubita, niwe muntu nkeneye usengera kwe nanje mpinduke ku nzoga. Niba dahari madame naza nsengere kuko nkeneye gusa nawe. Mvuga ngo amen. Umuntu wasengeye madame aza nsengere, niba dahari madame naza nsengere kuko sinkeneye ukristo uburenze ubwiwe, nkeneye gusa nawe neza. Pastor ngora ati ubwo usigaye wemera madame wawe, madame naza gusengere muse mu izina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Aramusengera avaho yakijwe, ngo bagenzi be bamuhamagara bati ya poto yawe nuhunda uzuparika tuba tukurinze. Barabandikira ngo arababwira ngo je changer de poto. Poto yerekera mu kabare, usigaye nziparika ku ipoto yerekera mu ikanisa kuko Kristo yageze mu ijuru. Muvuge ngo amen. Umugore wawe uzumva akeneye gusa nawe, umugabo wawe yovuga ngo akeneye gusa nawe, abakristo babaza bumva bakeneye gusa na pastor wawe. Pastor yikwifuza gusa na president w'abayumbe, president w'abayumbe. Hari abakobwa n'abahungu bazavuga ngo dukeneye gusa na president w'abayumbe. Ubuzima bwawe hari abantu babwifuza, hari quality ufite z'umwuka wera abantu bifuza. Birashoboka ko hari ibyo ufite, birashoboka ko hari ibyo ubura. Reka dusenge Imana, mwakira ijambo ry'Imana.
ibice 10 umurongo wa 38 kugeza kuri 42. Ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 38 dusome tugeze kuri 40 ndetse na 2. Ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 38 kugeza kuri 42. Ijambo riragira riti nuko bakigenda bajya mu kirorero umugore witwaga Marita aramwakira mujyani we. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritse umutima n'imirimo myinshi yo kumuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati databuja ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo wamubwiye akamfasha? Umwami Yesu aramusubiza ati Marita Marita uriganyira wirusha muri byinshi ariko ngombwa ni kimwe kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Amen. Turashima Imana kuba hano muri iki kibanza nkuko ababanjije babivuze. Rwose byari bigize igihe kirekire yaba ari aba hano nanjye ubwanjye mbyifuza kugera hano kubw'impamvu nyinshi, ariko isumba izindi ni urukundo Kristo yadukunze. Rero ndashima Imana ko uyu mugambi usohoye. Reka nshimire Perezida ndetse n'umukobwa wanjye witwa Mukundwa, ntawe nabonye hano ariko ashobora kuba hari sinzi. So ndashima Imana kubwabo cyane. Amen. Imana ibaheze umugisha mwinshi cyane. Shimiye kubana n'umushumba, nukuri arankunda kandi akabinyereka igihe cyose ngeze hano. Aramuzi twigeze guhura, arahagarara rwose mbona ntabwo ahagaze gusa ahubwo umutima wiwe ukeneye kundamutsa. Ndagushimiye cyane. Nishimiye rero kuba muri iki kibanza. Imana ibaheze umugisha. Hamwe n'abashumba mukorana mugira umugisha mwinshi muri Kristo Yesu. Nishimiye kubana n'inshuti benshi tuziranye, abavandimwe, harimo abaperezida b'abanyamasengesho. Ubwo umuntu ari hano ari umunyamasengesho Burundi ibisaba ibintu byinshi imba niruye kera. Rero tuba duhari twese. Amen. Ndashimana rero kubwa Robert, ndashimana kubwa Patro. Imana ibahezagire cyane. Ndashimana ku bantu benshi, inshuti, abavandimwe bari muri iki kibanza. Hari abo twagendanye, abashiki banje abitwazanye twavanye mu rugo. Imana ibaheze umugisha. Ministeri zose zabaye aha, abaririmbye, abakoze, Imana ibagirire neza. Ubwo umwihariko ndashima Imana ku bwa ministeri yitwa Intwari z'Imana iyo yabaye ikiraro kugira ngo mbashe kugera hano. Imana ibahezagire. Hariho vice representant wacu ashobora guhaguruka wenda abantu bamubone. Representant nawe hari. Barikiwe sana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana nkuko babivuze. Ari mwene data watanze commentaire ndavuga ngo soma aho yasomye. Kandi si icyaha ukuno no soma hajye umuvuga ubutumwa umhagarikizi yasomye. Simba nibye, simba nkoshe, nta kintu na kimwe. Kuko no kwigisha hano ni ukasoma aho nasomye ugasubiramo ibyo nasubiyemo, tuba wibye tubukoze kosa. Bibiliya si yacu, Bibiliya ni Imana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tugerera kuganira ijambo ry'Imana. Mfite intege nke mu mubiri, niriwe mu materaniro harana twiriwe n'ubu mugoroba turaterana. Ntahangiye kunywa imiti ngo shike ndibagirwa ndagaruka. Umushoferi wanzanye namubwiye tugeze mu ati wantwaye ngo nje kunywa imiti none ndagarutse ntayimwoye. Ariko ngira ngo ko birakora ku mubiri ubugingo bwo uteye ipasi mu mwuka nta kibazo. Amen. Tugerera kuganira ijambo ry'Imana ifite umutwe uvuga ngo indwara 10 zibase abakristo bo mu itorero ry'uyu munsi. Indwara 10 zibase kubata esclavagisme, zibase kubata imbata, zibase abakristo bo mu itorero ry'uyu munsi. Kanshima Imana kubwa Pastor Munyamahoro, no mubyeyi wanje n'inshuti, no muvandimwe ari muri generation ya ba papa.
usigaye mwandikira akansubiza nkamuramutsa yigeze kubicifuzo ko Imana nimfasha nkamuramutsa akabimenya zoshima Imana. Rero ndashima Imana ko noneho usigaye mwandikira bigakunda. Namenye ubwenge mubona kuri rutare kugeza n'ubu abasini bakunda kubahwa cyane. Imana muheze umugisha mwinshi. Indwara 10 zibase abakristo bo mu itorero ry'uyu munsi. Indwara 10 zibase, nivuga indwara ntiwumve malaria, nagira ngo mvuge ibintu biri gufata imitima y'abantu benshi kugira ngo babashe kugira intege nke. Indwara 10 zibase abakristo bo mu itorero ry'uyu munsi. Mbere yuko nza kuzivuga wena ntazitinzemo, nagira ngo mbibutse icingwara iri cyambere nuko indwara n'ubushobozi bwinjira mu buzima bw'umuntu ngo bumugabanyirize imbaraga ariko bumwongerera intege nke. Indwara n'ubushobozi bwinjira mu buzima bw'umuntu bukagabanya imbaraga ariko bukongera intege nke. Indwara n'ubushobozi bwinjira mu muryango w'imbaraga ngo ukinge ariko noneho ukingure umuryango w'intege nke kugira ngo zibashe kubonwa na rubanda. Indwara n'ubushobozi bwinjira mu buzima bw'umuntu ngo bumwake amafaranga, bumwake ubushobozi bw'amafaranga ngo bumwongerere ubukene. Indwara n'ubushobozi bwinjira mu buzima bw'umuntu ngo bumwake ubusabane n'abandi, bumwongerere kwigunga no kwiganyira n'agahinda gakabije. Indwara nimbi ku rwego itagira isoni, sinanyogosenge ngo muzobamanyana, yo gufatira mu bukwe, ubukwe ari ubwawe cyangwa wabutashe, yo gufatira mu materaniro wahagarikiye cyangwa ubwiriza, yo gukoza isoni ku ishuri, yo gukoza isoni uri kumwe na fiancé, yo kuredikiriza, yo kugirira nabi ku rwego isoni zo guhoraho iteka ryose. Amen. Indwara iziza ngo igabanye umunezero mu rugo, igabanye ibyishimo mu rugo, igabanye ubutunzi mu rugo, igabanye igitoko, igabanye kugubwa neza. Ishobora kuza ufite ubukwe bw'umwana wawe ikakwaka umunezero w'umwana wawe w'imfura wagombaga kunezerwa mbere y'abandi, ikagushira mu kumba ka hospital k'ibitaro, bakagushiramo serumu, abatarigeze bavyara umwana wawe bagataha ubukwe bakanezererwa umunezero wawe. Hari ijambo ry'Imana naruse gusoma mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana igice cya 11 havuga amakuru y'inshuti ya Yesu yitwa Lazaro i Betania, ngo yari afite bashiki be babiri. Igihe cyose Yesu yabaga ari iwabo yacumbikaga mwabo. Ejo nazo mbitekereza navuga ati ubu Yesu yotanga i Burundi fitanye na Yesu ubushuti ki ku buryo atora ku muntu wari wese utuye Burundi yaba impunzi cyangwa umwene gihugu akayoboka mu wanje. Nawe ubyibazeho, Yesu aramusavuze ngo arara akayore, utekereze ko yorara mu wawe. Akarara kwa Lazaro. Bamutumaho ku inshuti yiwe yarwaye, kandi Yesu ubwiwe yarabihamyaga akavuga ngo Lazaro ni inshuti, Lazaro nawe akabihamya ngo Yesu ni inshuti yanjye. Lazaro amaze kurwara, bamutumyeho bashiki be bamubwira ko inshuti ye yarwaye. Yesu yari mu murimo w'ivuga butumwa nk'uko ndi hano. Ejo bundi naho ze nigisha hano impamvu zitandatu zikwiye gutuma tubwiriza ubutumwa bwiza. Mu muhanda haba imodoka zitatu zigoye kandi zihabwa umwanya na traffic police, ntago zireba feruje. Iya mbere ni imodoka yitwa ambulance ibitwaye umurwayi cyangwa itwaye umurambo. Imodoka ya kabiri ni kizimyamoto iha igenda abantu bazayibisa. Iya gatatu ni bitwaye nk'umuyobozi nka perezida w'igihugu, no muvyeyi w'igihugu abafite ibyakemurira cya gihugu kubw'inyungu za twese. Izo modoka zose, izindi modoka zizajya ku ruhande, izitwaye amabuye y'agaciro, izitwaye imfungwa, izitwaye ibyo kurya, zigahagarara, iyo akaba ari itambuka. Mu mutima w'umuntu haba umuhanda mugari ufite imodoka nyinshi, gusura abarwayi, gupagasa, protector, kuja kureba umwana, kuja kureba umudamu wabyaye, ariko imodoka irenze izindi ni kuja ku mustari. Iyo ije izindi zose zigomba guhagarara. Kuja ku mustari biri très urgent, biri muri urgence, kakurya imodoka ya ambulance izindi ziza zibisa. Mu mutima Imana ni gutuma ikintu
izindi zigomba guhagarara ivuga butumwa rikaje imbere nkuko ambulance izindi zose zihagarara zikabanza igatambuka. Yesu bamutumyeho ko inshuti yarwaye kubera impamvu zivuga butumwa, aravuga ngo la chose, ikintu cyihutirwa cyane sukuja kureba umurwayi. Ni umusitari kuvuga ijambo ry'Imana biragoye cyane, ngo arabwiriza. Bamutumaho bwa kabiri ko yaremze, aravuga ati uburembe tibwo nkura ku musitari, ngo arapfa. Urupfu tibwo mukura ku musitari ahabwiriza. Bibiliya ntizivuga iminsi ya morgue, ariko byumvikane ko habaye umwanya wo gukominika kugira ngo abantu biyegeranye bazashingure. Iyo minsi ntacyo Bibiliya bivugaho. Yesu ngwaza umunsi wa mbere watambutse wo mumva, uwa kabiri, uwa gatatu, la 4e jour Yesu ngo arahagera. Amen. Turi kumwe? Bwana Yesu asifiwe. Yesu ageze ku murongo w'icenda gice cya 11 haravuga ngo Yesu yamaze kumubwira ko Lazaro ngo yapfuye, ngo Yesu ngo aravuga ngo Imana ishimwe koko ndari impari. Umva amashimwe ya Yesu. Umuntu yararwaye w'inshuti we ntiyaza, araremba ntiyaza, arapfa ntiyaza iminsi biteguye gushyingura, baramushinguragira umunsi umwe iminsi ngo bamubwire ko yapfuye, bavuga ngo waranezerewe. Munezero wa Yesu. Ubyibajije wotekereza ko Yesu ngaho ntacu zari imubwiye kandi ubushuti bwe budafashe, ni reza. Ariko iyo ukomeje hepfo usanga izuka rya Lazaro ryarabaye impamvu zo kwizera kwa benshi. Yesu ntazatinda kuza gutabara inshuti ze kubera ko nta bushuti buhari, ahubwo ni ukugira ngo ubushuti bwe bube kashe isinyira gukizwa kw'abantu benshi. Yesu araza, hari imirimo myinshi yakorewe kumva ya Lazaro, ariko umwe ukomeye ngo yarahageze ngo asanga ibuye rinini, abaza abantu ngo bari hashize, ngo baramuvuga ati twe twashize rone buye. Yesu arababwira ngo umurimo wanje ni wo kuzura, ariko wo gukuraho amabuye ni uwanyu. Abashize ibuye ni bari kure kugira ngo nze guhamagara Lazaro. N'ubu Yesu yakuntumyeho ko hari ibuye wishiriyeho, ugomba kubanza kurikuraho kugira ngo umurimo wa Kristo ubashe gukorerwa muri wowe. Amen. Lazaro yazutse, azukana ibibazo bitatu by'ingenzi. Icya mbere, bamushingura bari bamupfutse mu maso, bamushingura bari bamuboshye amaboko, bamushingura bari bamuboshye amaguru. Lazaro ngo azuke, yamazuka kwa kundi. Azuka atabona, azuka atagenda, azuka amaboko adakora. N'ubu dufite ba Lazaro bazutse bari muri korari, ariko amaboko yabo ntazaramukanya ku bantu bose. N'ubu dufite ba Lazaro barazutse, ariko amaguru yabo ntazaja mu ivuga butumwa. N'ubu dufite ba Lazaro barazutse, ariko amaso yabo ntazatandukanya abagore babo ndetse n'aba bandi. Bameze nka Baritimayo. Baritimayo ngo ari impumyi cyane ku buryo ngo yakazarara hageze kubera kutamenya hazataha. Kakujya kwawe nawe. Wawe ni kayore, karara kasarani. Tumenya aho waraye. Lazaro i Betania, yawa Yesu anafa. Yesu anagenda yoe, anagwake sikwa. Lazaro i Betania, yawa Yesu anafa. Yesu anagenda yoe, anagwake sikwa. Lazaro i Betania, yawa Yesu anafa. Yesu anagenda anagwake sikwa. Amen. Utinye Yesu iteguye kukwa.
amen. Imana ikuzuriye Lazaro wo mwanya mu izina rya Yesu. Makweli. Bashike bari bababayise bati niwe musaza wacu twari dufite wenyine niwe twari dutezeho. Yagiye. Yesu ngo amusubiza Lazaro wa. Agusubize cha kintu cingenzi watakaje mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Utinye suiteguye ukwakira